Yok. Kerem'e Cengiz. Özge Jasalı'dan maşallah. Karabağ yerlik yasadı bugün Karabağ. Karabağ. Endi 90%ga o'tib turib playoffga Karabağ. Mana Jengizdan keyin 90%ga o'tib turib. Yaşasın, yaşasın. Karabağ. Kerem'e Cengiz'in kuvvesi olduk bugün. Azerbaycan halkıyla birge. Karabağ sensatsiya жасап 3-2 есебімен өте волевая победа bilmem ne deyip ерлікпен жеңіске жетті. Керемет жеңіс, құттықтаймыз. Жанкүйерлер өз-өздеріне сене алмауда.